Ħamur naraw film jien Daniel, ħamur naraw Heretic. Di dejjem nara ikbar minn di, imma Lallu Daniel għamlu Christmas tree. Oh my god, ir-riħa ta' popcorn. Lallu da hawnhekk sikirdu niġu ħana nagħmilha. Hello! Għadni ma bdejġ il-vlog illum for a change. Nara fej ħanitfakom. Ok, ħanitfakom għaw, hopefully id-dawl mux daqsek ħazin. Għandi kif l-estate xol ftitilu u għandi tutorial nofsi oħra. U wara tutorial minn 5 sa 7. ħamur naraw film jien Daniel, ħamur naraw Heretic, il-ħafna nishtiqu narawh. U jibda fis-27, so użat malli il-nasi tutorial irrit nitlaq. ġarri dan iżilqu. U għet, għallestin il-ħaq, għabat naħsel il-lejla qabel ma norqot. This section tal-vlog jaf ma tkunx interessanti għal kulħadd. Imma just ħanamel basic makeup routine, il-rutina li nagħmel kull darba li noħroġ. Għax-xogħol normalment kull ma nagħmel maskara u nimla l-eyebrows daqshekk. Imma meta noħroġ jew forsi kun rrid nidher naqra iktar put together, nagħmel x'ħanamel issa. Again, għall-irġiel probably very boring. Meħe, ħanurikom naqra x'nagħmel. So, nibda b'concealer. Nuża nisperri diffoka dan ta' Kiko dan suġġeriti li joħti actually u vera tajjeb. Issa jiena persuna li ma tantx inħobb full coverage għax inħoss li full coverage nibda niderwis differenti u nħoss li il-makeup jidher naqra iktar naturali ta' fint. Imbagħad nuża beauty blender imxarba to blended insomma. Ħessa please note jiena minix xi makeup expert sewwa. Tallimt minn fuq YouTube u minn Siti għax Siti kienet taħdem ċerja u għadha insomma teknikament f'ħanut tal-makeup. So tallimt ħafna minn għandha. Concealer ta' Manaj. Issa għall-eyelashes jiena dik kienet ta' dirri ħabibti actually għax ma rriditiex is-sena l-oħra. Mhux dejjem kif tgħid bil-Malti ninnuklhom, I mean I don't always curl them. Għax to be honest, ta' dinnaħa ma tiġix tajba daqs ta' di u ġili jidru naqaw anki allura, tant ma namilix. Ma nafx tarawx id-differenza. Maskara, nuża Kiko, nuża da, vera tajjeb da skoprejtu, nafna li skoprejtu da. Meta kont Erasmus, so 3 snin ilu u bqajt nixtrih, biddiltu darba biss, għax kienet ġabit li wieħed ommi għax kien speċjali u kien ta' Kiko ma tarawh kif spiċċa, da bażikament nużaħ. Issa da spiċċa. Dan użaħ biex il-brush, nuża l-brush to go over daw. Xisni, nisseparom iktar. Imma dal-maskara vera nħobbu. Kull darba li spiċċali ġas nerġa' mur nixtri lilu. Ma nafx x'qed tidher id-differenza għalikom. Okay. Maskara dan. Is-soltu nagħmel eyebrows qabel imma ma nafx għana. Għamilt il-maskara. Mela, eyebrows, da, il-li nuża dan asnaf kem, like naħseb over 4 years. Dan ta' Catrice. Jiġi da eyebrow stylist. Kien jismu xi ħaġa oħra qabel u meta ma sibtux imżomm ħsibthom they discontinued it u ħatqata għax jiena growing up ma tantx kelli eyebrows bieħ u ħafna nies kienu jaqbdu miegħi u plus għaddejt minn fażi fis-sixth form fejn kont nagħmilhom veru rqaq għax kont naħseb li eyebrows ħoxnin u ma koroħu hekk u issa għandi opinjoni kompletament differenti inħobb eyebrows ħoxnin għalkemm to be honest għandi bżonn imur għand xi ħadd to shape them again għax inħoss li di jiena di l-favorita tiegħi. Di imma qatt ma tikkopera u għandi ħafna gaps ukoll fl-eyebrows jiena so meta xi ħadd jgħid li kemm għandek eyebrows puliti ħafna drabi xkunu mimlijin u nagħmilha vera ċara li għax nimlijhom. Bażikament kont mort nagħmel laser fin-nofs tal-eyebrows li 4 snin, 5 snin ilu u min għamel l-eyebrow, min għamel il-laser insomma ma kienx jaf li mhux suppost qos jiena insomma li mhux suppost tagħmel laser hemmhekk ħabba ma nafx eżatt għalax il-ġilda hija rqiqa jew hekk ma nafx taffettwa l-kumplament tal-eyebrow minn mort nagħmel il-laser bażikament għandha ħafna gaps hawnhekk fil-bidu u vera sad għax ikolli nimlijhom bil-fors biex jidhru preżentabbli u issa nipprova nżommna eyebrows puliti mit-trauma li kelli meta kont żgħira. U actually kont mort nagħmel il-laser ħabba trauma ta' meta kont żgħira x'kelli unibrow meta kont fil-primarja u sekundarja u kulħadd kien jaqbad miegħi
Ma l-bqija, to be honest, namel eyebrows jiena, so meta nara sufa mux f'posta. Ġis naqlaħa bil-pinzetta. Meħe, minn mindu bdejt nedditja l-video, issa ma nafx xaxet nara li l-nifsi bil-kontra, xin ovvijament imdorija nara li l-nifsi f'mera. U meta nedditja l-videos u kollox mirred, nibda nirrealizza li xikultant kolli eyebrow ikbar minn oħra, ma nafx xax forsi l-engil li nħares li għalej il-kamera. Di dejjem nara ikbar minn di, imma fil-mera dejjem naru minn das. U very annoying. Dawk lesti l-aħħar ħaġa li nagħmel ġis nagħmel naqra cream blush. Da skoprejtu da s-sajf fawissu, kontilni ħafna biex nixtri cream blush u mort niprofa dan tal-Kiko u koll, xajtu mill-Ġermanja, ma ovvjament sibu Kiko anywhere. Ix-xejn hija 06. Għal-min? Ma nafx. 06. U ġisna meħarira zaħira u a little goes a long way, l-ewwel darba li għamiltu waħda lajnek u biex blendi għajtu. Nibda b'subajja. Mbagħad nerġa' mmur bil-beauty blender u ġost ndaħluna iktar fil-ġilda, niżuna iktar l-isfel biex insomma ma jidhirx daqshekk. Insomma dak kollu li nagħmel għal-wiċċi. Mbagħad ġieli nagħmel naqra lip gloss ukoll. Jiena ma tantx ixraq lil-lipstick peress li għandi ġuftejja żgħar kif probabbli indunajtu. So minn flok nagħmel lip gloss u għandi 4 lip glosses li ndur bjom. Dan ċajtu dis-sena huwa Plumper suppost ta' Catrice. Xajt dan ukoll das-sajf tal-1000 vera għandu kulur sabiħ. Dan issa taħsbux li jiena fancy da kont rajtu rigalu ma da ta' Dior. U ukoll da lip oil. U vera, wow, da vera jrun. Ħamel li l-wax kliru, per għandu tutorial nidarna weird. Jekk imur bil gloss kolorit. Narani weird. ħafna kulur fuq xiftejja, ma nafx narani vera differenti. Infatti, xajda, nafx kux ħajda, xtrajt dan, u jew nafx taraw il-kulur, imma aħmar, kien minna li vera jħagħobni, u uħti għatli tixtriħ xax mux ħat il-bsu. Inti ma jħagħbokx l-aħmar fuqek, u vera ma tanċ namlu. Meta namlu ġis namel ftit, u niprofa nisfana kulur xiftejja, bat naddi bi clear gloss fuq, da gloss ta' ġifiru kol. Meħe, da kollox, irtmurna xamil bessa, u naħseb daqtan di tutorial li firja ħjar naġġel. Mela għaddit xtejt li ħan il-besek, vera basic. Jena nħobb nafna l-stripes, jek s-satkom ma realizzajtux, għandi xibbaħ wejġ bl-stripe. Meħe, xej speċjali, leather pants u dal-flok, xejt minn H&M reċentament. U to be honest kontilna ħafna nħares lejħ u xtaqtu. Wara l-nsi tutorial nitfa naqra earrings zbieħax. Jek nitfa l-earrings zbieħ, nkun too much jgħidu dix taħseb għali. U tu nilbes over-ear headphones, noise cancelling, so jibdaw dejquni. Ma daqt jibda. To be honest, l-stajt iktar malar minn kem ħsibt baqali 10 minuti. U sa kem jibda il-tutorial, ħanidikum naqra fuq il-ktib li qed naqra li kont semmejtu fl-ewwel vlog ta' Vlogmas. Dawart il-kamera u x'kien il-ħwejjeġ. Imma bażikament qed naqra d-dal li huwa l-aħħar ktib ta' series ta' A Good Girl's Guide to Murder. U istra b'dal kodba ta' dis-sensiela dejjem ġrali, indum ħafna ma nidħol fihom. Imbagħad in-nofs vera hekk jaqbadni u vera nħu gost naqrom u niġi addicted hekk. U issa wasalt f'punt fejn ġi tajjeb. Imma forsi għal min qrah jisma' review tiegħi vera ġejt disappointed bir-rotta li qed tieħu l-plott. U nispera li forsi it changes jew hekk. Għax wis muġbitnix kif complete, to be honest, so sana raw ħan l-istiħ ta' ġifiri, ma bqajġ b'dik il-lurge li, oh my god, what's going to happen next? Inkellimkom wara tutorial, jew s-sinma, ma nafx fejn kunu dak il-ħin. Hello! L-essejt il-tutorial, l-essejna nofsija kmini, actually. Allura ġejna naqla sa' qabel il-laludeni l-għamlu Christmas tree. Ġira sa' ċentra xaw il-market ta' Dejn Boss, beda l-lum. U kelli kwista, u vera zejnu sabiħa raw. Il-facċata ta' di. Oh, wejja! U ferisi, rridu nitlawa, Oh, wejja, mux illum, ma rridu nitlawa. Oh, kam ħelu. Wejja, u feris swil. Ħara l-olibol endenet jajtuli. Għadna ma kilniex, asħadna d-diner. Probli ħan ispiċċaw, jew nixu xorna minnaw, jew nħidu l-popcorn insomma, l-film. Baqa, asaf kan baqa, u li baqa iktar minn nofsija. U ma tantx il-bot is-sinema kux kważi fiċ-ċentru jgħat. Awoj skating rink!
Awek! Il-lallu da hawnhekk sikirdu niġu ħana mela. Ara di l-bass kemm sabiħa purple. Il-lallu. Ma tantx hawn nies imma x'issa fetaħta tu bifer issa fi xi sitta hija. X'qed jieklu? Issa nixtru xi ħaġa. Naraw xew iktar. Ara l-skating ring. Kemm jien kuntenta. Imma jiena ħsibt li mhux next weekend sa wara ħajftaħaw. So vera sorpriża di actually. Wow. Hey Mark. Come on, hello. Il-lallu jisa xena minn nista' nemmen xi ġmiel. Xejdu fuqi daw. Għaddu jaqlaw li għax bdejt nuża żewġ kameras fl-istess ħin, ħasbuni ma fimthomx. Għalleġ. Wow. Christmas spirit has come to Dame Boss. Okay, so change of plans, ħamurru KFC vlog, għax persi għadu ħamurru Kolon għal Christmas Market. Xorta ħaniklu l-kent għal Christmas Market minn. Nħidu thumbnail. Araw xi ġmiel. Nasib għadna ġejna darba ċentru hekk fi żmien il-miliet. U s-sawi għaddu l-hotel. Nġibu crispy sandwiches naqsmuhom jew nġibu. KFC t-tikel. Naħseb ċajet ħammur naraw Heretic. U dawn horror, jiena ma tantx nħobb nara horror, imma psychological thriller horror hekk. I don't mind id-daqshekk. Tipo sakemm ma jkunx hemm demonji u x'naf jien. U jump scares u hekk. Ma jdejjaqnix. Trailer kun hemm tnej ishom tal-Knisja jmorru ħabtu l-bibien, u ħabtu l-bib ta' da. Jgħid fuq il-cover photo ta' Heretic. Il-Hugh Grant. U daħħalhom id-dar tiegħu isu hemmhekk jibda horror movie. Imma jiena li smajt. Eżin li naf li hu psychological horror jew thriller insomma. Għax aħna dis subscription by the way ma tantx inħobbu naqraw id-description, ġas naraw film nafu li jew tajjeb li hu vera hyped mill-media u morru naraw. Għax niddejqu naraw trailers u hekk isra vera spoils xi kultant films. U actually issa ħajollu ilna subscription din. 22 euro flok 20.50 u kummen tinħallsu. Kollox jgħu. Mela minn, kollox ħajwa s-sena d-dieħla. Il-view subscription. Il-rent, ħatol il-nar rent. Imma diċ ta' rent. Mux ovvja. Jek jistaw jollu 5%, ħajollu għal 5%. U l-health insurance ħatol għal ukoll. Tubbi fer aħna meta mmorru s-sinema qatt ma nixfu xejja kważi. Like dejjem jew nribu snacks aħna. Jew niklu minn qabel kif għamil nissa, s-sottu dejjem niklu mid-dar, imma l-lum ma kellix ċans insajjar ħabba tutorial. So like spiċċajna kellna KFC. Very healthy. U għada l-Christmas market. Oh my god, ir-riħa ta' popcorn. Kemm nixtieq naraħ dak. Ma qed nistenna li naraħ Malta moħħti għax li ma jħobbx jara il-musicals. So ħajkolli nistenna sa Malta. So qudiemnet illum. Nispera ma niddejqux. Okay, wasalna. Nitlaq, għax mux ħalif lagi waqt il-film. LEDs palissa. Mbatt nejdulkom xi ħsibna wara. Ciao. Bye. Excited biex narru xtajja. Oh my god, guys. Biex ħana bqajna belħi, ċaj għadna belħin. Issa, pero nejdulkom xi ħsibna meta naslu d-dar. Edha f'dil pozizjoni apposta biex tidher is-siġra. Issa wasalna d-dar. U qabel ma norqod u nara l-vlog ġast kemm ħanidilkom naqra xi ħsibt fuq il-film. Daniel ġajat fis-sodda għax kienet għaswajjen. Il-film issa jiena u qasden jiltu bifer ma tantx naraw horror movies. Imma nħobbu naraw psychological thrillers u thrillers u hekk. Ta' naħseb iktar, ħani ċekkja ta' naħseb iktar kategorizzat bħala horror milli thriller. Horror thriller. So, 7.2 for IMDb, straw 91% fuq Rotten Tomatoes. Jew Tomatoes. Il-lallu. Ara, kien hemm parti kbira mill-film mhux ħanispoilja għax da big movie inħoss bħalissa, so naħseb hemm ħafna nies li forsi jikkonsidraw jarawh. Imma parti kbira mill-film ilha kisu minn nofsu lem hekk bdejt nara l-film.
Ek. Jiena ma tantx nħobb horror movies, mhux għax noħlom ikrab bil-lejli u hekk, taqas xejn, just ma nafx, I don't enjoy them, għax jiena nħost nara l-istampa, I hate jump scares. Allura biex ngħaddi through dal-momenti f'horror movies jew thrillers jew hekk li jkunu vera like, oh my god, ma ħanmuqa ta' jew hekk, bil-forsi tnaddi għajnejja. Imma bħala film illallu kemm kien miktub tajjeb. Issa dan, prattikament, again, mhux spoiler, 3 atturi fil-film, tarmen satej sħaħ jew kemm kien twil, ġast 3 atturi, u meta ngħidilkom żamni tipo wejja x'ħajġri issa, isa għand kemm kien miktub in a clever way għal min iħobb ħafna l-films. Jiena minix xi movie buff li nifhem ħafna ta' ġifieri. L-ewwel l-istampa, eżin is-cinematografija, oh my god, l-acting, I mean Hugh Grant ovvjament. Hugh Grant vera għaxxar għal-parti, anka iż-żewġ fajliet ġifieri li ħadmu fih. Top, veru jġelek taħseb ukoll li veru nħobbhom films hekk jiena. Da kien naqra fuq ir-reliġjon u hekk għal min iħobb jara dat-tip ta' films. U b'nistani il-film li rajna l-ġimgħa l-oħra Small Things Like These minn jekk ismu ta' Cillian Murphy. Ukoll kellu xi qasam ir-reliġjon miegħu. Dak vera ġobni jien ukoll. Kien iktar slow hekk ħafna, dan jien naħseb għalhekk ma tantx ġorbu. Xi darba naħseb nagħmel naqra iktar in-depth video forsi għal jekk tħobbu jekk interessati, jekk tħobbu l-films fuq il-films favoriti tiegħi jew xi films li tipok vera you should watch. Imma għallum ħanħalliħaw, qabel ma nitlaq araw YouTube biex Batuli llum. Batuli, congratulations tal-li l-ħat 500 subscribers. Li still vera stramba li għaddi 500 subscribers u fuqhom. I mean, I'm pretty sure li mhux kulħadd jara l-videos ta'. Imma għal dawk li għadhom hawn minn bdejt YouTube jew minn bdejt Vlogmas, vera thank you. Ħanħallikom għax għad nrid imur naħsel jien u l-10 u rrid nedittja. U għada l-kolon vera eċitata qatt ma tmort il-Ġermanja fi żmien il-miliet u ngħid li nixtieq imur German Christmas Market so fl-aħħar ħassir. U ħerrid kmini għax it-train titlaq fid-9:15. Ma good night, tinsax tħallu like u subscribe u narakom.